teng mona kerekeng niyakhumbula bazalwane ale le serious tše ka pala tloela dula tafoleng tsa rona hai lona ko la itlontlola la bona le batho bo face 6 ipopeng taflacht monna halatwe matlharantlhara sas yo rena re tloa tafole tsa rona le haka kwana o na le tsa China now le re tshwarele ne tshwantse be re bona hotele then ra decide a re tlwelle a ra kgwebo thank you ntate man thank you so hlapa matsatsing a so hlapa skono batla nyolle burugwanya a mare bodula jwalo ke re betsa marugwa a 2024 dula tje ra kgwebo ka nnete gore ke bolomphile bokae rakgwebo ke bona bozironyana ba bangata mo ai rakgwebo ke maketse mano le motletse o mphile tšhelete modimo o bless now ne tshwantse be re bone hotele and then a re a kgona o ya bone hotele because ke le ka nagana ka re a ke le tshepe nna ke le tshepe ka nagana ka re tlabe ke panya ke le mong bone hotele mane le lesiko ka rampere ba mpomo a re ba gotlisetse kerekeng kwana now today ke kopa re beng le rena le altar e ke tlo le ruta e ke tlo introduce ke ya le khone maliswana ke na le altar ra ka ra kereke ke ya le khone ke tla tlo bua ka yona be ke di rute ka yona bohlokwa ba altara why ke a ile altara what happened that modimo itseng o re vitse eng wonna re utlwana le nkutla ke re morao mo so le morao le nkutla ke re so ke tla tlo ruta ka yona ba tsona gore what happened gore ke be qeteletse ke fihletse ke o aha altare ke ane e teng but re tla tlo bua ka yona but for now ke batla re etse ntho ke re tlenta benye ya appreciation Magete mosadi wa o qetetse neng wa appreciate in a formal way tlokwa I go sa hopola pastor asa hopola wena o qetetse neng o mo appreciate mama Magete se le gale tse moruti okay letsego o qetetse neng o appreciate monna wa hao in a formal way o mo appreciate ntle le o mo appreciate o ntse o hlatswa dijana yo wa tso botlhokwa tlhogelo ntho Mike Dedi ka idira ke mo bolelle le weekend ka ba ka mo rekela khepenyana ke re ke bone ha ona tlhe ha wa mo appreciate math ente o golane a ke re ke mbe shaka ne ya gagwe o golane tlogela o khotse last week mo appreciate mo ka appreciate ka yone ya gagwe ke tsere ba bankanye ka ya bone o itse yalo go ha nyono a le ba mena ke re le gona appreciate batho ba fela go di o monna ka wa tswa motle ka ntu ma ka wa tswa ro gotse ya mo bankanya ka mo appreciate wa incident o mo appreciate nene ke itile motho le mo file maiki ra tlo tshwarela batho ke ma tsege don't you say guys na go atle wa mo hau God bless you I love you marwa sebeletsa at least but jwale tsa because o qala o sebeletsa ke tsaba o chika jwale ke batlo discourage o qala o sebeletsa that is why ke re mbampa ba o tlose I love you mushimana God bless you mo appreciate le nene
e ke fitile o mo appreciate le jwa o itseng ke tse ka ha ke le ko toropong ke le ka le lona le tlhoko ka re naneng ka be ke monella ke re o ba rona ko pele ene ko morago o bea rona ko pele ene ko morago wow ka re motho ka ke prioritize thata so we itse ga mo appreciate o itse tsela ke na le surprise for wena ke shebe ko dropong ya ka dropong ya gage a ba mpotsa ke mo reketseng ke ga ko reketse kepe a ke re wena o ne rutu o ne ruti gore ka yona go fa yone mo bankanye ka yona monna ka tshete a ke re ke salary ya gage no se etsenang ke a mo rekela kepe o bo reng o mo fa yona a ke sa gopola mare ba lo tse dintsi a ke se buile mare kgotsang tlogalo ke le tsona le tlhoko ne ke le letse go ma motho a o na le tlhoko ke ne mo heshe le gore a reke a kampa rona reke a re nix itsele pele bana ba tlane batle ka re wena last time ka re nix o qala ka tlogelo wena o qetetse neng o mo appreciate in a formal way ya nna de go bua nnete hash in a formal way ke mona ya karta ka kere yena a kere yeah self appreciation it's a must o mona ya karta kore ke jamnela hore a itirele sengwe le sengwe ka it's a must I itirele okay mathata wena mosadi a nyetswe ke le qhotsa tlhokwana ene maqhotsa ke batho ba ratang le ho appreciate ke tseba ka nna o ka monna atla o qetetse neneng o mo appreciate hantle ka tsela formal maobane o nang phetse nazaya nna ka be fitla ke mo appreciate ke re baby ke a leboha o no mo leboha ka baka la ra phetse a appreciation to di nentse ke tlo mo leboha o phetse mazala nazaya ere ke ntho mazala nazaya ke na ke mazala so o phetse nazaya ya di mare ne sentse ke tlo mo appreciate ke re ntate ke bone gore o itetse ka go lapa la rona so o re hlokometse o yentse mabane ya didi ka morara phele nna tsaya ona go re ne ke sa tsebo tlo phea maobane nna ne sentse ke prepareile so gore ke tlo o ne sentse prepareile to mo appreciate but what to set up in le jwa ai nna ke dedi yani o itse banyane ya lekere Frida ai wai saka zulu o no mo sepile ka ene ya lekere Frida ya dedi mo ya ba re ntho tsa teng le na abantu yona ina ka ba e ai re monna wa ba apara ne a hao aba inka ke re ko ke bone ko re ne ke so re a inka a apare o inkile fela re ka kenya ona le monate maobane mas ke nene ke maobane ke ntho a kgathatseng a sa tlang ai modimo mo bless no I respect you ka pela ka kaofela wena o qetetse nene o appreciate monna hao tlo ka tsela formal re qetetse last week o appreciate ana moruti le yentse jwa last week ke re ne re qeta 1 year anniversary so be re decide o etsa something special re rekelane di gift then aba etsa re be re etsa di card re expressa maikutlo a rona ai man lona le etsa mono le o reng wena o yena nna ke tse dear my husband thank you for loving me the way that you love me
Shaka Zulu. Hi. Hey. And thank you for being here for me, because I know I am a very difficult person, but I appreciate you more. And just to ask for being together for so many years. And then yena abe anketsa khathi abare dear Mathabo, because lebitso la ka la bongwetsi ke Mathabo. Abare, thank you for being here with me, and know that I love you until forever and forever. Only us. Hi. Oh, Shaka Zulu here. Tsepiso, akutle kwa. Thank you, tlhongwana ka ke proud ka wena. Tsepiso akutle kwa. Na ke understand wa ho mosadi wa motshabisa. Ha re tlwele ya motshabisa re bue ka hore o mo appreciate, o qetetse ne o mo appreciate. Ke qetetse kgalenyana. Lebaka ke gore ke provider tati. So as a provider ha o hloke ke appreciate nna. Jesus. Sure. Thank you so much, Khonyanaka. Mudiba bless it and let her ram Khonyanaka. Ngwana no to phela ka thata. Or because you provide, also go appreciate. Tlo hlalose o ya pele. No, ke bapala go ulwa ke re ya ka tlung tati. So ha o hloke ne ke khutle ke ena tsantseng a khutle a leboe. Bonneteng fela. Yena na ntha etsa. No, di teng tsa di etsa. So ha di hloka appreciate wa. A di hloka appreciate. Ka ba di patala ka o provide. Ke a provide. Ke bapala go ulwa ke re leng. Ai tate go pomfe maiki a kereke. Hai. Ke mamme ya nang le bana ba mo sebeletsang. Mme ya nang le bana ba mo thusang, baradi bao kapa barra bao ba o thusa. O na le bana ba sebetsang. Le wena tlokwana mama. Wena o na le bana ba sebetsang. La etsa ntho maiki ntatanya. Sona le stress. Ngwana ka o nthusa ka dibekong tate moruti ka nakong ha ke na le mabaka mang. Mo appreciate jwanya. Mafelo go di ke a mo fa tšhelete. Mo fa tšhelete. Ntate. Ha o mo fa hore. Ke re ngwana ka ke a leboa ka boteng ba ha o fo o nthusa ba kana go tse ding ke a bimelwa. Sebetsa ka mona ke le mo. Wow. Wena mama bana o thusa ke bana ba bakae? Ke thuswa ke ngwana le mong ntate moruti first born ya ka. Ntate moruti ke mo leboha ka tla ke mo leboha ka dinako tsohle hobane neng ha ke mo hopotse ke mo founela ke bua polelo fela ke re ngwana ka ntate modimo wa hlonolofatse hobane ke jena ka wena le bana ba lona wa ba hlokomela ngwana ka ntate modimo a o hodisa wa tlase ke mo appreciate nako yohle ntate moruti. Okay. E mongwe wa o qetela. Mme ya sebeletswang ke bana ba hae. Ya thuswang ke bana ba hae. Anina bana. Ausi wena tlokwa. Tlo ntate o ya ka chicken. Chicken wena. Mama ntse. O sebeletswa ke bana. Ke sebeletse ke lehloonolo. Moshwere ke lehloonolo. Ka nako ke tla mmonela ntse 1002 500 la ya le sa mo kopa yona. Then we etsa for you. Nna ke mo rekela ntho tse di bethe ka nako ngwe ke mo ka dijo di monate ke chaisa ba te dijo mose ke tla ke dijo di monate tlo go ja Ka mo phela. ke mo phela O bo mo bitsa tlo ja. yo ke tla go ja wa thaba wa nkhavara mama tanki ke a leboga. Wow. Okay. Wena o qetetse no appreciate monna wa hao. Ga. O fa tšhelete. Wa mfana temote. O ha o inka fe. Okay, re utlwile o qetetse ga. Shaka Zulu. Wa o qetela seleke le mphomotseng. Le qetetse neng o appreciate motho yona wa feme ya lona. Ya le fang tšhelete kgwedi le kgwedi re be le batle.
bitse tshile. Tlo se leke. So se leke. Ke o bitsa. Oh, so lovely, sa dira yalo hle. Oh, so lovely. Tlhompho motse. Tlhoma Mojalefa. Bua ka maike seleke. Le qetetse ne neng o appreciate motho yona yo ntate Modimo le fileng yena ya le hlokometseng. Ha ke opole dating ntate Moruti ka ne re ile hiding. Nene Ha ne re ile hiding guest house so I know mohlang ne ke wele ka bike le lo celebrate taba hore ke go po ruta kgawana te jole ke ba emotional ska tama le hana nene mare ke this year I'm not just sure ka dating ntate Moruti. Okay hana ninga ampho ke early ntate Moruti ha be le this year ke early this year ke khale ha ke ka me be appreciate so Okay ntate Moruti re ile ra contribute a ke re ha o tsebe wena bone gift fela. Yes, we contributed chelete. Ra reka dikipa hore ha re o etsetsa that thing e be something nice o kgone bona di effort. We even printed dikipa tsa rona mabitso and then ra buka hide in and then ra ordera beke ya bike o ka sheba ha yo di shopong ke online. And then lead it teng and then re appreciate because re dutse and then ra check hore ke eng ntho re ka o rekelang yone and truly speaking we struggled ra ba rona self mone re dutse teng re tshwere meeting ya ba le wa bona khotla about the gift because ne re sheba e leng hore tla re ha o itshwara o bone hore ke the best ka ile hore re tla decide ka beke yeo. But ke ka main ntate Moruti. Wa sa o pole. Ke nana no le emotional ha ho. Ala batho ka re ba thabetse taba hore mosebetsi wa bona o phethile because akere ke la ka wa ka bike. God bless you ke a hopola ka nnete. Okay, ke kopa o share ba zalwang. Ntho tele tlokwa. O qetetse ne no appreciate ntata o le mma. Pastor a ke tsebe mare a se nako ke ona le ka dinako tse ke tlebe ke ba romella ba molaetsa ke ba bolela ka moggo ke ba veluwang ka tempo pelong ba ka. O yentse nene? A ke sa opola pastor mara selemong sona sena maybe 2 months. Moruti tlokwa. Ntse le ka wa sa tlatsa makere. Pastor o nona le dintho tsa sekolo tse tshwareletse. Ha o jola ka ra kereke. Ha ba o dampa. O robe ya pelo. O budula ha etsa mo dula fatshe. Tsama. Ke a kwala. Betetse nene o appreciate mme wa hao. Lerato o so lovely. Ke appreciate nkgono wa ka. Ntate Moruti today I ke go robala high and then o tla ho se today le hatla ke mo surprise ka skip ke re o tlotle ngwana go re la ha nka o rekela something ke motho le ngwana hae tlo ke motho mpa o fapane dikhala ke re mo yena o tlotleng go re la nka o rekela skipper how showy ntho ya hore wa leboetsa la nka mo rekela take ntate Moruti o tla ba go okay sharp today ne ke mo bolela gore ke tlo stopa mo rekela o ila tshwa ke mo tlo matlolela ke le the reason for ke sa
ke sa lebohe because ke a holo o lo ansia mo ke setse leng khono aka. Marantsa o sile jalo maro rekela dintho kre. Mare ke be ke nako tse ding ka ba njwetsa for Saturday re tlo tsama be ke tloa ka nkgono aka ke aka mo ga dulang teng a ba le siko o ba petse ka nna jwa. Lerato come on Tom, whatever you yetsa motho yo mo robile maikutlo. You need to fix that. Okay, ntate. Come on Tom, whatever you yetsa motho ya lemetseng yo mo disappointile ya o motliseng bohloko. So that is why whatever you yetsang for yena I tlo value. So wa mo shebambe. Ha ke mo shebe a ke re mare ntate moruti gift isantse e thobe pelo because it's not like it's not like it's a mail ha itse ke kae. It depends ore le ntho disappointment ka papila e lemetse akae le hore gift imejara the level ya pain, because if the pain is bigger than gift your gift it won't value. Kupa wa iphetha. If the pain is bigger than the gift, which our gift won't value. When you apologize to somebody, you need to know the pain before you apologize. You need to know the pain so that tsela yo apologize ka yona e kgone ho measure pain, because you apologize ka apology enyan less o se awe hore le qeba lona le kholo feta your apology. And now you are going to be shocked. O tlo ba shocked or o apologize but motho a so be right. Bo ipotsa more ke itse sorry mos. So why you say right? Can't you know le qeba le holo feta apology ao. But if o no tsebile le qeba hore le kae, then o no tla tseba le mofuta wa apology e tla kgonang go meja o mita le qeba. That is all. But for no na ke kopile tshwarelo. Ha ke kopile tshwarelo, but you don't know until you dula le motho fa tsotsi ba hore o tla understand hore ba re a go njetse ntho e go yentseng yona e o le maditse fihlela kae. Then how jwetsa. And hands out jwetsa we ipuelle ha o rezeni wa motho ela bua, because purpose ya hore mo mamele ke hore ba tla o tseba hore le qeba le kae, so that o tlo kgona ho tlisa mofuta wa apology e tlo meetang e tlo fita le qebalane. So the gift here is the same thing. When you buy a gift, when you do something for your partner, you need to understand it. Get a sense? Guys, are going to taba ya ntho ya appreciation. Today ke kopa ke ruta appreciation so that we must understand the purpose. Wa bona le rato qeta hore o jetse ngwana ha yore if how appreciate, if you don't show an excitement aksa ke tsa jwang ko rekela. Now ntwana blela le rato expectile o bona ngwana wa hae a mo appreciate the efforts tsa hae. Le rato o lebeletse bona moshimane wa hae a appreciate the efforts tsa hae. Kere ke ya runa re batho ba ne ba tlwaetse ba ne ba dumela appreciation eng haholo, and ana go ntsetsa my achieved ntho eo re tlweletse guys a kire rekre la o pula se thero that is why re lebetse ntafole tse smart tse tsa petseng di lakana ka ponto tse tso di bitswang a se mapai. Now
a una ntho e kotsi bazalwane jwale ka o se appreciate motho yeo o benefitang mo yena a una ntho e kotsi jwale ka eo ha hona ntho e kotsi jwale ka motho jwale ka ntho o se appreciate motho o benefitang mo yena. Number 2, taba ya appreciation, because it's a message yo batlang ho e fa motho. Appreciation is a message. When you appreciate go fa gift makgethe, when go fa gift ke batla ho appreciate, it means this thing, it's not a gift, it's not a bag, but it's a message wa appreciation. Now, message wa appreciation o tshwantse motho o receivang gift a utlwe. The same way ha ke bua le wena, I'm expecting you hore utlwe seo ke se buang. It's a message o ko buang le wena. Are we still together? Now, when you appreciate a person, o mo fa gift, you need to understand hore gift ke molaetsa. You o bua ka gift. It's a way of talking to this person. That is why o tlo mo fa bag ena ha o qetile bo mo jwetsa di o mo ratang ka teng. It is because ntwena ke message. Now that message ibile jwale o ntshiwa ko wena jwale ka molomo, because I create this thing I kgone ho bua. So ko wena etsa jwang a buang. O buela eng the gift, because gift ke molaetsa. The way go ratang ka teng go reketse bag ena. Now ntwen bag ena ha go fa yona ke molaetsa, hape ke sign ke expressa maikutlo ka ka bag ena ka gift e go fa yona or go rata ka kang. Hai e reng amen Dr. November. Now, one you know why holy different marle utlile mashwane hore gift is a message. You need to understand it's not just a gift. When you give somebody something, it's a message. You, especially when you buy something, a present for somebody, it means you are trying to give that person a message or go rata so much and I appreciate that so sona. That is how mo etsa jwang o mo fang a gift le yang kutlwa bazalwane e reng amen mdokishe. Now ke apele ya bobedi, when you appreciate a person, it tlo gotlela back to tabenyane ya apology. When you apologize to somebody marusa tsebore o mo lemaditse aka kang, o tlo tlisa apology to somebody else at go receive apology. Ngadime skola sesini ngadime jana se kale ke re freda gana ke jwetsa batho ke re ke motho demonstration hai ene ke nna ye now tlole skwana na se. This is very powerful. Don't go demonstrate mona e hlotse kwayela baskomoye skwala na se sifita baskom e khotla back to tabenya when o khotse leqeba o butlisa o apologize, that apology I khono cover leqeba. But I can now gift, when you give somebody a gift, guys, skala fana ka di gift
tse lekanang le sekwaelo di-effortsong tseo motho yena di etsang wena o botlisa gift e sa tleng ho utlwahala oh sange amara ona ntho mnyane mnate music nyano mnate hai mara enigma ska ba unchebile hai ene ka rusana le ntho batho ba mo thusa go nkata ba nkatela ba nkatang for yena o tla bona ba tla ba se ba commenta enigma o qadile November bana ba tshwe jwala ka la bohlano he ba re batho ka la bohlano ke ruta ka le ke re Friday ke ruta ka ibile ke a lebo ke bona go sena bana today ke ruta ka sex e o tshwantseng le yetse but e se yena ya ho theola masole maleshwane ke bona nka di notes wa bless ne ke ruta ka sex e seng ya ho theola masole ya ho bulela masole a Burundi ne ke ruta fela ka ya ho qoqa le ya ho tshila le ya ho hopotsana hore le tswa kae ne ke ruta ka ye hona le jwalo no qoqa a kere ke a tswa batho mona ba sebedisa dicharara ba kereke se batho le Facebook mara modimo le place ka ntho so ne ke ruta ka ntho ntate Moshisha o rona le tshebeletso ka dikamoreng ha se ya masole yena ha le dumele masole a ka tswa because ha masole a ka tswa le tlo khaleha jwale ne ke ruta ka yona he jala qetile ke be ke demonstrator ba tshwantse ba le etse jwang batho ba etse jwang ba tine jwang and then hey ka senya ka o etsang ka re marulona bomme bohloko ba lona go la le tine smart ha le tine motho lo lata mesi a hae la o tine di lanjere o tlo tina mosi o boso ikwaele ya ba kena mara o khutletse mesing hape ba kena ba re so khutlile enigma o ka ai ibile ke la ba ka decide ra ile ke re Friday ga ke dam ke qetile kana ke batle next yo le ke Friday ke ba se ba re no khutlile ha una ntsa actor fela ana ntsa apologize ana ntsa actor fela ene kana go tseo ke nempa fela ke motho di demonstration bona le no qeta demonstrate ntwe now ke ba ra go tlile no fa bona ntsa le leshano una actor so now ke batla go tlala back to tabeng ya gift when guys when u reka gift when not gift when you appreciate somebody mama kana jiksa stulo sa because ke bona dutsa bohloko when you appreciate make sure that this appreciation you etsang for motho e ba message of o utlwahalang ho yena ke go boy Peter it's a bonnet ba re ba eng a message o etsang jwang o utlwala ka tsatsi le leng gale ha ntse qala kereke bontate ba bang ba ka bontate bana ba kereke mona ke a birthday ke kana go tse di sharp nose di qala ngwe kena se ke motho le sharp nose full time a ke compromise bontate ba kerekeng ke birthday yaka ba tswetse ka ntle ba bua ba tla ba jere box la dieta ba entse line ba re moruti ema mona ke em mona ba tla ka box ba bile le tshene ba bile a tsaya hopola ile ba tswa tsatsing lona leo a ke tswe le pinate de wena ke le frustrated ba tla ba entse line ba fihla ba mpha box butsisang ka nako tse ke re ke tšhelete ka boxong ke re boimanyana butsisang ba mpha boxo ba re tate ka le tiri a le bua o bile bohloko o rona ke fihla ke dula fatshe ke tatetse bula box ha ke bula mpotse ba entse ba mpile dieta tsa ntate Motsima o teng ke e mongwe wa bontate ba neng ba le teng line mo
Bang pile dieta. Ki bua nnete. Bang appreciate ka dieta tsa ntate Mutsima. Ntate Mutsima le ena dieta tse re di tinang ha di tshwane. Nna ka nako tsene ke tina sharp nose. Now yana o tinne tsa le tse di four corner na di bona mos. I was so much disappointed. Very disappointed. And then somebody can say, but it's a gift. Agree with you, but it's what? It's a gift. But let us, Haribu, it's a gift, it's a message. What is the use of message? What is the use to give me a gift? You buy a gift for me. I was so disappointed. This person because when you know what sharp nose because kana go to the sharp nose. Maybe in the fish wa bona o no tsa sense o no fish. But now bampa ntesa kopantshaneng le nna all together. That is why when you want to surprise somebody, surprise be the right. When you want to give somebody a gift, no about Jolang. I would say we are shop on fellows and research akamoto. Keep it. When you give somebody a gift, okay, when uto appreciate a moto, ekaba boyfriend, ekaba ebineto kwele boyfriend, ekaba monna wa kapa ekaba man kapa man. How tsebo ya shopo obulo reka present obuto mofa. Ya pele if ki batla surprise ntate magata ka gift o tshwantse ke o mothepela ntate magata o rata eng ali utlwe magata o rata eng ke fintwe hlantsa magata. That is number one. When you want to give somebody, when you want to appreciate somebody, you need to know magata o rata eng. Then you buy kapa you give me that magata ntho yo tsebang hore ha e fihla o tlo e bona o tlo e receive it makes a sense. It's going to be a message o fihlileng kelelong ya hae. E se ntho le yetsa batho ba batho o sonya metsi ka toropo wa khutla o nreketse kopi e binang de ke tlo ba ka kopi mblele fel because runa na ka ke la di room divider tsa maplanka unrekela card engwetseng sekgowa I miss you, I won't die, you are my fandom. Ke sa tsebe sekgowa ke sa tsebe sekgowa ke tlo etsa ka card eo you give umphile card umphile but ka bo madimabe somebody ha ke le Pretoria botsa bompo motseng somebody a re le Pretoria o mpha buka as a gift ndate tshwara so you are such a blessing ka ke re thank you daddy nche ka mahlo ke shebile ka ntla ka buka tinya tse ka sekgowa ka re thank you le letsatsi le na so ka ke bala. Why? Because when you give November buka ya sekgowa o expect le hore ntwe na it was a sensation. Somebody umphile di buka ke tsane matha o ntlele rakenyana ya ka officing pheko tlo sokola tshepiso wa di bona tshepiso ntwe room divided. Somebody umphile thuto ya di buka even ntse di fela anyane ke shopo mpumutse ba di utswa because how na re bo chicken ba ka di utswa bo chicken ba tsebe sekgowa man. No, the spirit is like a tsona di tsebe sekgowa ha ona re ba ka dinka. There's no way di utswa hona mona ke bo seleke. Somebody umphile buka tsena e tletse ntwe o ntse tletse o tswiletse kae linkile tsa tsepedi linkile tsa kae bona motho phile buka tse kae sheba ke di buka ka ofela ntwe tse ha ona le one nkileng ka tshwara mo ke tlo tshwara be ke reng
ke mane mo ke tlo reng o tse rona mo sele re kena restauranteng ga re batle dijo tse ngotsweng re batla o bona re batla dijo tse bontshwang le kutla batswalang. Now this person umphile dibuka tsena as a gift, but let me tell you something, gift ya haya fihla e tshwana le ha isa fihla because nna le gift ha una mo re kopanang teng. And ebile ke a lebala le hore ke na le somebody mphile gift ke a lebala total ke lebetse hore ke fuwe dibuka tse ke hopola today just because ke etsa jwang ke ruta ka tsona. So when you buy, when you appreciate a person bazanam, you need to understand hore the purpose ya appreciation ke hore fela o mo fa molaetsa, the purpose ya ntho ya gift ke molaetsa. You want to give this person a message, o expressa maikutlo a hao ka motho enwa. Yes, a sense. Now, here's the thing, Basalam. When Ufamut, Yanan Lichelete, 100 rand. The fella girl. When Ufamut, Yanan Lichelete, 100 rand. Mara. So it's a common sense. Could just use your common sense, could God win it. Because 100 rand, it will value of Mutias Nanyon. When Mutias Nan Chelet, I'll 100 rand, what we feel. Not talking in the bank. When Ufamut 100 rand, what we feel 100 rand down, especially when asna chelete next kona 100 rand down with value on mutiana leo. But be honest, if Ufamut 100 rand, akaba ilibala lipogo tomorrow mo feel 100 rand because gift you mo feeling yona haya fihla. I have a message officially here. The Ruka Lemon fell a pay before we are whole. Iringamen Doctor November. Kikuban Chegele, Mob Musadium at Salanchi Soka store. Now, before Pomutan Hans and Chegala, Kikubar Linkutabazona. In Chebengafe. One Hallelujah. Hallelujah check off fair. You go by get some musala. Talk on not talk. Haiba wanawaka next door. Lima mele, this is very powerful. Haiba wana unalabana ba itune. Babararu ndetemuru. Babararu. Usentemu. Notwaka lichi samuna tima. Bana babararu. Notwaka. Twaki. Baby boy and 2 little Mickey's girls. Late Lami, Marskeka Bualina can answer. So, Skeka criticize. Now, if no talk, Banabai Bamu appreciate. Obotile Banabaka next door Bamu appreciate. Lenana appreciation. Lenana Kiba Fiba to us on the language all out by name back next door. Eba name by don't talk. Kiboma, why ba no talk about we are all out? Because batima milimo yamamo. Wabana lili chena le banabaka kaufel. Marbaba balu na mona le chena le banabaka next door. Because baba balu na liti milimo yaka. Baba nli libesi. Marba iti ba milimo yaka. Banaba chwanzibe haba huputu ka appreciation.
there's no way le ka beyang amount e tshwanang ya appreciation. Hello, there's no way guys get a sense. There's no way when banabano twak haikaba no twak appreciate le banabai appreciate. There's no way banabana bato tisang appreciation is one. Bano twak bato tisa so you know why? Because it is the same thing. Thank you, twak. How religion la bana legitimate basalanga. How religion ka fela dona. Go bakile jotse sipiri. Modimo ha ntshebedisa ka tsela tshwanang kaofela o lo. Ke go ba pheta modimo ha ntshebedisa ka tsela e tshwanang. Hona le batho bao le ha sa dutse a le mong wa tseba re November o na le ntwa yentseng bophelong ba ka. Batman chinchile bophelo ba ka. Sefanando salam. Hona le batho ba ka tseba ke re le ha sa robetse. What's about November chinchile bophelo baka and baba malona le so ile ba le ntwe le santse le hopola re mara modimo used this man to change my life. That is why not today actually ba le PV ndlebende ya hloka itseng actually le ba le that man because I understand that man modimo mo sebedise to change my life. That man, modimo mo sebedise change bophelo baka, and I still admire that man. So, that modimo marle. Na re ntwereng yena o hloka etse mara mosadi wa yona le teng. And then kilo mo appreciate. Amen. Amen. Alingutune. Now, totally shapang banabaka. Kiuru, when you appreciate a murutu wa hao, o bo sheba ngwana ka next to you dutse pele a hae. Mona rena le batho ba lebetseng gore ba bang ke ba lebetse gore ke ntse. Ke go ba pheta ba bang ba lebetse re ke ntse maphelong a bona ba lebetse and that is why ba lebetseng ka ofela bona le kana go appreciation they will appreciate November yo ba mona not November ya ba petseng role because role ba lebetse. Asaskara ga pheta eno ke miss call when o lebetse the role tsanta te mo ruti November bophelong bao when o mo appreciate o tlo appreciate November not the role but if no hopola role tse yeo a iba petseng bophelong bao role ene tlo jwetsa gore this person no deserve appreciate jwang. Back to this thing. If November ba better role, your appreciation if this is the role ya muruti November ba better. Come out someone when you appreciate that muruti November, you need to remember the role. The role. The role. Can I talk to somebody? Why the company how hero? We hero at Tatina no boto to kala ka diwan, obosa patalo ka diwan. Why you patala ka diwan ite hlahlama o so sebeditse. Anya company how can it today obo patala today. Even if ba re kala ka diwan. Ne mara ba tlo patala nini ka diwan ite hlahlama. Why ba patala ka diwan ite hlahlama? Come on, someone ba patala role. You will be paying for this whole month. Papatala your role, you will be paying company. Now, papatala responsibility role, you will be paying. The problem, yaka radikereke. Satanu yata relebale
batho ba bapalang di-role maphelong a rona. Now when you appreciate motho a bapalang role, you forget to appreciate motho according to the role ya hae. O appreciate yena, not the role. I nna ke a le tlohela. Ai. I'm going to tell you to meeting guys and say pink. So gold. Once o ka lebala role e motho a bapetseng bophelong bao, appreciation ya hao ha e sa hlola o nehela o appreciate motho o ka very latela role because o se lebetse. It will never be valuable. Don't. Some of you have a little kwa re bue nnete. Let us be honest. Mabitla lona na sa chikiwa. Ba lo ibana ba le cheketse mabitla, let us be honest. Ba bonele le so. And you know, if you can just sit down and close your eyes, o bo rivets a phelo bao. O no tlo bona. O no ka tela ntho engwe le engwe. But the problem is go lebala. Baleti mane ke mang? Mareka chapter 14 verse mang? Verse 3. Verse 3. Ya re ha Jesu a le Bethania ha Simone wa mo lepera, mme a dutse dijong, ha tla mosadi ya nang le pitsana e tletseng setlolo sa nareta ya sebele sa theko e phahameng. Sa perfume setlolo sa jwang? Bua le nna bazalana. Bua le nna please guys. Sa theko e phahameng. A thuba pitsana. A thuba pizza. A se tshela hlohong ya Jesu. A se tshela hlohong ya Jesu. Empa ba bang ba ipilaetsa. Mme ba buisana ba re tshenyo e ya setlolo e etsetswang. Setlolo sena se ka be se rekisitswe di denari tse feta 300 mme tsa abelwa mafutsana. Ba omanya mosadi eo. Ba omanya mosadi eo. Verse 6. Jesu a re ho bona, mo leseng le mo nyahamisetsang pelo. O nketseditse ketso e molemo. Mafutsana le na le ona ka mehla. Mme le ka etsetsa molemo neng le neng ha le rata. Athe nna le keke la ba le nna ka mehla. O entse sohle seo a neng a ka se etsa. Amphumo. O se a tloseditse mmele wa ka kepelo. Bala. Ka nnete. Mamela mo. Ke a le bolella. Ka nnete le mamele phatio. Ka nnete ke a le bolella. Hohle lefatshe. Hohle lefatshe. Mo molaetsa ona o molemo o tla phatlalatswang teng. Seo a se entseng se tla bolelwa. Se tla bolelwa, se tla hopolwa. Mme ebe se a hopolwa. Mme ebe se a hopolwa. Ke tlo le ruta santse. E ba le tebo. Pomotsa ga isala kwa etsa fela tse. Verse 3. Jesus was in Bethany at the house of Simon, a man who had suffered from a dreaded skin disease. While Jesus was eating, a woman came in with an alabaster jar full of an expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on Jesus' head. Some of the people there became angry and said to one another, "What was the use of wasting the perfume?
It could have been sold for more than 300 silver coins and the money given to the poor. And they criticized her harshly. They criticized Buatebu. But Jesus said, leave her alone. Why are you bothering her? She has done a fine and a beautiful thing for me. You will always have poor people with you. She did a beautiful thing for me. Amen. You will always have poor people with you. And anytime you want to, you can help them. But you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body to prepare it ahead for time for burial. Now I assure you that wherever the gospel is preached all over the world, what she has done will be told in memory of her. Mosadi ona ka ro studyile Jesu le batho ba pela Jesu ntwana ne ke dijwetsa yo. When you want to do something for somebody, research ka ye la opola Jesu na tsama le di disciples 12. Yes, la go tla matsola all of them bana ba etsa ntho tshwana go morena Jesu serving Jesus o tsamaya na fela horera but ka ho bona hona neng a tshwere store hona neng ana le store mosadi ona shebara nka contribute ka eng o morena Jesu e tlo valueang esa tshwaneng le batho bana ba yetsang eo bana ba tsamayang le yena. I want to do something special for morena Jesu. Number 1 ke yana 20 na e re Bible ke ba mothiba bana. That is why some of you sometimes highly excited to appreciate them. Le share and le cock. Cock le mutio. Santa Timuti on to sing. Show that do not come home. Come on that one and to sing at the Goroboni be the Kito Bonasa Hodini. Kikoinka illegal. Kapakiton Kapakana. Given the Timuru. The Timrutuak. Can do when you walk next door. Yes, that's been Bushokaba. I don't go to my son. Ubahuma to somebody. It's either Kalibet in Bushokaba Kappa. It's either Kimutiasa, Yasnang, Ya naive, Yasa Hataling roll you about Petambo Pinombai. Yo, Mutamuri, don't I tell down? Yo, white harbor. Yo, Nanka knitting as a honey. I can't work on 20,000 mar high Nanka Sohon. When Yan, you na Sebanabaka, knife Ganga 20,000, Gabalo 20,000, and guys, I want to train. Once I shifted the Kelo, surely but slowly. Somebody will let something very powerful. Our pastor November, Obana Batakwela, Laker Frida. Our talk with our Satan and strategy says, our Satan. Osebedi sabatubana will discourage so that ntwalinya are remember le ke frida ga ne thusa batho jwang and improve ile manyalo di bedroom ke yona motho qeta bua hona jwang. Now are Satan o etsa jwalo. Satan o batla gore manyalo a tswele pele ho fela but to sebedisa batho bana to discourage you. Because bedroom, it's part of sna mutai ruta. Arineto ki muruti katita rausa na mutai yetsanta taba bedroom until when you came uruta kayo. Ari you must sit down and check or Satanona strategy. Satanabata utuba manyalo kadi bedroom. And believe me, how do you see fast skin down and turn a marking it? That is why about haba Robert Sama to need spiritual husband, spiritual wife, actually but destroyer tabaya di bedroom kima yangutam. Now the problem kena the same way Harry excited, the same way really Harry to appreciate Amruto Arun, Rikanaga Rakolika Paruko Kalibato. One Baba Balunali Kokaliban Nabalu.
o expectile monna wa hao ya sa tsebeng gore November ba petse role e kae o lebeletse gore a reng a o supporte jwang monna wa hao ha tsebe November. Number 2, no monna wa hao ha tsebe role ya November ba petseng ho wena le ha ka ba wa e tseba ha e tsotelle. Ale utlwa Pata ko tilo lo jotsa motho no a re appreciate moruti wa rona hle o itse nna ka reng ka mone ya 10,000 monna wa hao ya sa tsebeng role ya November ona o tlo re le jwa ke November mshebeng November wa leja o ja tšhelete tsa le di gamorse tse tsa di Facebook ba ngola le jwa baruti ba jwa di tšhelete I mean batho ba jwa ke baruti and o ba di gamorse tse di tseng Facebook ntse sa tsebeng gore re bapala dirolo tse ka maphelong a lona di gamorse se tlhapa gamorse ke Afrikaans ke dithwele ka lona le dula locationeng la long suguris mohlale ke ra bo base vat re understand gamorse ke dithwele ke thutubolo so hona le batho ntho tlo etsang hore le theole level ya appreciation ho motho ya bapetseng di role maphelong a lona one ke taba ya o share le lo share le batho kapa le lo qoqela batho re wena ba tla appreciate moruti wa hao ba tla appreciate monna wa hao ba tla appreciate mosadi wa ba tla appreciate ma and how qetile bolela mang somebody ya sa tsebe melemo ya moruti November guys la bona le kereka mo le today Facebook everywhere there are people ba sa tsebe re letlela eng mo ba sa understand letlela eng le before ke change bana ba ntse ba le roka ba re le ya lang November and the reason why bana ba chojo le this because bana ba sa tsebe role ya moruti November e bapala maphelo a lona e tsejwa ke lona. Now here is the thing. Come on church. Now here is the thing. When wa lo jwetsa motho wa mosebetsi hore nna ke batla go appreciate moruti wa ka. O lo jwetsa the same person. Yes, understanding role ya November bophelong bao. O lo mo jwetsa hore nna ke re ke nya rona re appreciate ke batla appreciate moruti wa ka. O nana o tlo reng motho. Number 2 nana monna o kapa mosadi wa o tlo reng. Number 3 o nana ngwana ka next ya lutseng pela ha o tlo reng. Ha mo jwetsa nna ke batla appreciate moruti November o tlo re ya sa tsebe melemo ya November ka pa e lebetse o tlo discourage ka sehlo o tlo tla ka strategy sa Satan aba bua le ntho tso discourage gore motho mo dimaro ka senke tšhelete kalo se fa nna hanela bana ba hao think about your children aba bua ka English ona le motho angileng una batla appreciate ka 10,000 a sokola bile una batla mpha ena a sokola a ba lo elata dintho di investment kapa ski investment kapa ki pension ntsa e tsebe ke kae mara lo lata 10,000 a lo elata mo a fihla ne ayo if nka ema mona be ke re motho ya no mphile 10,000 batho ba tlo re batho ba jwa ke moruti wa tswa o bua mona motho ya sa tsebeng uri moruti ba petse role kae if nka mo emisa ka re motho na mphile 10,000 batho ba tlo kena mona ba ba santse ba lwana batho ba kereke tsena di a joa di ja batho ba etsang wa bona batho ba re ba kile bo bushuri ba ro tsa mo botsa batho ba bushuri individual that is why ha hona mhlanka ema mona ba ke criticize bushuri because na ke tsebe melemo ya bushuri ho nna mara hona le motho ka fihlang ho yena whether bushuru na fika ka bona etsa I don't care batho na le batho ba ka reng ka fihla mo tsa re bushuru ba petseng hona ntho tsa tla di supa and that is why ona le batho ntse ba mo sala morauli today ba mo lata Malawi if una sna ntho bushuru e yentse maphelong a bona bana ba ke ba ya Malawi wa bona re ditse mona rona re setsa dimpho tsa badimo ha re setsa badimo hona le batho ba hlanyang ke badimo ba ka o bula hampe ka badimo ba bona
And that is why when ba batla ho etsa badimo ba bona, they take everything ya bana le yona le sent ya bona ba appreciate badimo ba hlabele badimo ba bona. And se mo mpotsa hobane le bona ba tla o jwetsa ba rona le ntho tse badimo ba ka ba nketsetseng tsona. La ha wena o ke kwa di tseba mar bona ba na le dintho tse ba ka di supang tsa badimo ba bona. So what I'm trying to do, we need to understand how to appreciate. Guys, we need to understand. How religion, ha ke bapala di role tse tshwanang. That is number one. Ya bobedi ke ntho ya mosadiana ya robele batho ba mothibang when a nehela ka setlolo ho morena Jesu wa ba le batho ba mothibang. Ba mothibela because ba tsebe melemo. Mosadiana na understand. Tsa mo bala Bible to understand why mosadiana na etsa tjena. That woman ke ana na le di spirit, ana ngana le moyo di tshile. She understood, I want to do something for morena Jesu yena. But bana banse ba motiba, it is because bana ba sa tsebe pain yena yo mosadiana na alika rayona. And that is why mosadiana anka the expensive perfume, because una feel out I want to appreciate so just was saying so local la me this. That is number one. Number two, thank you. When ato nehela ujeso ka perfume shaba mosadiana we etsa, she did something. Yao Jesu a ring ika hupuleha yena yona sinto enga ilibala. Jesu ra sinto enga etsa jwa enga ilibala. What is the use to appreciate a person kan twa ilibala ntatsile? What is the use to appreciate a person kan twa ilibala? Utwa Jesu ring appreciation what nto musadiona yense ha sinto enga ilibala. What is the use, guys? What is the use? Unale mushimane mo kereke mona mara ha sa mkatse se gala sa tsama kereke ke eme roboto ntshana ka koloi ka tropo a ke mo le ba ke no fita tsela o cross a re bona ke nna tate moruti dedi o tla matha o bula wallet ke o bula splash robot ya bula ke a tloa because di koloi di ka moraka ha ke tloa this guy o mathile ka thoko nna Amata kabaka tshwanana ke mise go le ka thukotse le itse ke mitqeta o imisa ka thukotse ansa 100 rand matlo go jwetse ntho nqetile e ntse gore ke se ka moleba ke le bilo la hae effort ya hae o yetsa now ke tlo bolela something very powerful ke atla mo effort ke tlo tla mo. What is the use to appreciate a person capable to give somebody a gift? When I get a PV, I'm blessed. When I get a PV, I'm blessed. It's actually a mara gina chelting guy fan piv. Karamarangaiza. Agina chelting a mufan piv. Inga mufan yon on al chelting at. Then kana hanakar okay. Clicky guy kangakuli guy Carltonville. I feel like Carltonville. Guy hoya naga feel like I'm some fundis. Then it's how uketet in any the service. Sa the crusade. Arhali. Rare crew. Venison expected the service. Kya thank you morena Jesu kya ke nka kolo ya ka ke ya Midas ka bonna fitla ke reka di service kit tsa di van tse tharo ke gotlela ha hae ne tsanka di phatla tsa o change abanka dima di ntho abanka dima di overall lona le sa tlile ke re ke se le sebediswa ke Satan le tlo athabantse be le fitla kana kwe le sebediswa ke Satan. Ntshebenye abanka di hankali unga di medi sweater beking ka di sweater ha qetile ka kena dikoloi tsa ka ntsha di ka ntsha di plugs ka service dikoloi tsa ka robala ka tlasa dikoloi ka drainer di oli ka change di oli ka tšhelete ya ka ha qetile venengwe ya haine dutla tanke ka e hakolla tanke ka e fasolla ka bonna ka e ntsha tanke ya teng
ka ihlohlora petrol ka isa ka tropo ya fihla ya rokwa ya well to because in re mo emeng vene ya teng le gakeletswa ka something or petrol need e wele ka mo. You know what I did? I did something the surroundings batho ba close yana ba sa etsa and ba sa nahana eneng inketsetsa lebitso kelelong ya PV. It's a small thing. Haile kane le batho ba mo feeling the shelter because that time na for shelter tse ngata. Ha ke mo fa 100,000, ha ke mo fa next. But ke batlile mokgwa onga gona go penetrate ke fit jwala ka mosadi yona o yentse ntho e o sina motho a yentse a inahane. She did something e tlo valuang. I did something e tlo valuang. Yes, I did not have money jwala ka batho ba tlwaetse mo fa di tšhelete tse ngata, but ke ile ka batla something e valuang. Until you understand that. Ka lo kantsha ditente ha qetile tenke ka isa ka tropo ya fika welto ka khutlisetsa ka ifasa ha qetile abanjwetsa re novi ke na le night into crusade ya 3 days be ke ya ho yena crusade ya ona mpitsi fela fihlang cover a re latsa November tloetsa batho ba raretse ba rona tlo ka di blessings tsa re tsa lona ha qetile re novi o thitwa ke sikelela ha bua ntho tse ngata ditse o thitwa ke sikelela then be ke tlo ke lo dula fatsa ba re ra qetile be ke start to ya ka ke khutla Bloemfontein. I drove from Bloemfontein to Carltonville. Kilo service at Koloi fell. Why? Because I wanted to do something. I wanted to appreciate this person. And that time, next night, chelete enga khonang eka valuang enga ring ha ke mo fa yona tletsa something. But I had to ke batla something. Monna wa Malaysian came Arabic. That Murudu November. Ke batla o tshella grabul mo koloi ya o iphekante. Wala bona lona le anehela lo a itlela ka ya haento ke ano tseletse pela stupman mo ke imisa kolia ke ano tsetse grabo le ma concrete itsetso tla ke ana re kileng ditini tsane o batla ke nya paving na batla ke nya gating ke na mo stopile ke ana pentileng roof un tshusitse hana le teng mona a re tsanda temrutu ntho tsena ke di a kene ke reke ho nna motho ba ka na ke ne ke reke ke ne ke reke o tla fela tlo itetela mosadi wa ha ke tseba ba kena ka koleng ba sunana ka ba kena fela jwale ka di homemade malishwane wa kena fihlang ke mosadi wa ba tso ba tsamaye and then kena pentileng roof ona njwetsa re hona le bontate ba babedi ba go sebetsang le bona re ntho tsena re di etsa kaofela ba rekile tile ya Sunday school. Now, every day when I bless Malishwan, kineletsa Malishwan the blessings of Monahai. Because Monahai, uyetsa dinto, tse etsa ngora dule kelelo nyaka. Monna yona uyetsa dinto, tse etsa ngore adule, udula kelelo nyaka kankane. Monna Malishwan o dutse ka kelelo nyaka kankane a se mo phuthe wa ka maru dutse ka kelelo nyaka kankane o zifake ngenkane ngqondweni yami ona le batho ditse mona le maphuthe wa ka ba banga keletse ba ka khala yana moswa. Now here's the thing. Why lehola every month? Why lehola every month? Mole sebetsa. Salary ki eng? Wabana lona le appreciate ka selemo mo ka selemo mar lona le appreciate monthly salary the appreciation re appreciate 31 days ye o re thuseng ka na company
ha eba no fiela ba appreciate mofielo o no wa hao ha eba o receptionist ba appreciate ata ba araba di food tsa bona every month ha le fa tšhelete le appreciate you. It's an appreciation. Why? Company ya appreciate boteng ba hao. Number 2, when ba o fa tšhelete they try to keep you. It's a bribe. Salary is a bribe to keep you. Why ba bribe? Number 1, ba bona bohlokwa ba hao in the company. Number 2, they don't want to lose you. They don't want to lose you. That is why every month they make sure that they offer salary. 3, they make sure ka December ba bang ha le birthday ba na le di bonus se ba le fang tsona. Accident di le teng. Now ke kopa le nshebe se la panyapanya. Motho ya appreciatang once ka selemo. Do you think e ka ba bothata ba o itela for somebody you mo appreciatang ngwe ka selemo? Because ka di Sunday ale appreciate. It's not an appreciation to le etsa le anela ya koleka. When unela ka ranta se appreciation o koleka. When unela ka ranta ke koleka ntho ya. Re bua ka appreciation. Mosadi mo on rumela 2,000 rand a ke mo tsebile today. I wish mbe o shebile skin ke ba ke lebetse re ke ne ke mo ngotse ka ma. That woman gave me 2,000. I don't appreciate the teachings out of the Monday motivation. Are you are like a psychologist? Are you like a psychologist? Are people about you are like a psychologist? Are renowned to Sahol. You are transforming every day. Guys, salary ki e. Two. Let's say o sebetsa company yengwe o gola 10,000 o bua le company rank o fa 15,000 kapa ko fa 20,000 o tloetsa o etsa sensory ke meno o tloetsa o tloya ho yani ena le tšhelete e betere. Why o ya tšhelete e betere? It is because appreciation. Appreciation ya batho ba ne ke yone etsa gore mathele ho bona. When they appreciate once ka December once and ntho bohloko ya batho ba dikereke bona every day tshwantse ba tlo hopotswa ka December tshwantse ba hopotswa ho be le motho a emang ka pele basalwa tate moruta rona o itetse pebane moruta rona o itetse basalwana morena tate modimo rona wa tsa moruta rona mo patala di radio basalwana lona but nteng qeta di company tsa lona mo le sebetsang teng ha ona le mohlango ba re relang ho ba hopotsa appreciation. You don't preach for them. For them or ba hopolo to appreciate. It's in their mind. It's in their mind. Ba ngotse salarying in database ya di salary sa bona ka paking. Payroll, you are there. You are there. You don't need to remind them. Ba hopula re kana hona le motho tshwantse re ba. Why di kere ke tshwantse re le hopotse guys? And ha re qetile re hopotsa go tla bona le batho ba ditseng ba ntse ba tlo re rwakela lona.
ha re qeta le hopotsa ntse re tlo roakua le no ke a tswa Facebook ya ka ke so tlo tuka malakabe ke tlo roakua kgoto qadile is eating the money of the poor Satan. Why le tshwantse le hopotse? I'm about to close. Why le tshwantse le hopotse? Let us be honest. 2, when o santse to appreciate, why o tshwanela appreciate ka appreciation e tshwanang le be amount moruta rona to appreciate ka bokana and then a qetela le be same amount ha o qetile le a etseditswe melemo a batla appreciate the same way jwale ka batho bana ba sa account melemo yaka. Why? Why can't you put your masala? Why can't you put it? It is because the reason why we put it is because you better look. But if no who pull up back, if no pull up back, and kick it. Number 2, there was no need to be when I take appreciation. There was no need. Appreciation ke batho ba value batho le ba value the efforts tsa batho. Let me teach you something. You will never appreciate somebody if you are selfish, self-centered, a receiver ya motho. Selfish, self-centered, a receiver. Receiver ke motho receiver yang kan fe. Unga produce, unga links, unga the teachings, unga everything. But ona mhlangare lenna, let me take from me. Kitele something for motho. The reason why batho ba ke ba appreciate, the reason who is difficult to appreciate people, le ba bohlokwa maphelong a rona. You know this thing about Facebook I understand. Appreciation how we are moto yo renki murutu waka. We yatsa humoto ya mulemu yo receive nguyena. Whoever you receive nguyena. Whoever you benefit nguyena. Whoever you benefit nguyena. But the problem is it won't be an easy thing for us to appreciate other people. Why? Because we are selfish, self-centered, and the receivers. The receivers. Baba can fella hunga, but once abatung unsa anything bona. Thank you. Bula hempe. Bula pendati. Thank you. Ki producer. Ki message. O toban. O lukisa. Ki deliverance. Ki healing. But the receiver, the batwa selfish. Umanaje. When asa analibutata abata Paul abata Paul tatiki ya ukula mpe Paul u receive Paul watsama ona le ntho tsama kampion tatiki na ntho tsama kampion u receive deliverance watsama nene u down u batla mothaka etsang aka buang aka mo lift ka mantswe a mo motivate o receive a fail but we are selfish, self-centered, and our receiver tse sehlo motho ntse receiver ho yena
ha rena mohlang re ipotsang gore mariena o refilwa ke mang rona ntse re nka o yena ke mang ya mo refilang kereke wa isa kgone appreciate it is because mosebetsi kereke na le batho ba selfish ya bohloko ibile ka nako tsene o ka bona ka gore ka ha o le badimo o betere gore kereke be ke le ledimo a kre badimo ba le baka ha o le mong o le dimo a kre ka ba badimo la o le mong ntotse tsa badimo o badimo la o so le mong gore ka nako tsene ke galla ka re ka be ke le badimo mara ke sa shwa gore badimo ba tshabua le ba se ba shwile mo se bona badimo mo motho a ka lo reka kolo ya ba re ke batla le ba badimo ba le ba le sika lo reka mara ke lo la ya mo fa fela ba ne ba le teng a ba re ke batla le ba badimo a ba re ke batla le ba batho ba ha matlo ba qetile ba re batla le ba badimo ba rona ba tloka ra dikereke tsa rona tloka ra dikereke tsa rona selfish self-centered receivers ha familia ye kula tlo moruta go tlo rapella hle ha re go kereke o tla gothitsitse familia e kena mang moruta rapelle family ha bana ba kula tate moruti ba ka ba kula ba re wetse ka sepetlele o tlo nka pholo o ntate moruti yo sa motsotelleng o tlo nka pholo o ye o tlo nka deliverance o ye a re tlweleng ke bana se le kwatile ka pala ikotse di sa mamenemene a sa ntse tse e le ditsotsi ke ne ke di shebile ntse le ha so qete Glory. God bless you. God bless you. Arbalente manena ke a gola ke mpe ke etsa o qetela. Genesis chapter 'Bible ya ka e fedile yo. Genesis chapter 30. The church was on. Chapter 30, verse number 26. Ibale tebo mpumutenga na iriye solanka. Ibale ka English. Verse 26. Give me my wives and children that I have earned by working for you, and I will leave. You know how well I have served you. Laban said to him, verse 26, give me my wives and children that I have earned by working for you, and I will leave. You know how well. Jacobo batla tsamaya jwale nako ya ile Labane fedile. E renga men Dr. November. Jacobo nako ya ile Labane e etsa jwang? E fedile. Mphomo e reng? Verse 26. Ne basadi baka le bana baka bao ke o sebeleditseng ho ba fumana mme o ntokolle ke tsamaye. Mamela bazang.
mara ke kopa re bale mo verse number chapter 29 verse number 15. Ya balabane o re ho Jakobo ka ha o motjhana wa ka na o ka ntshebeletsa fela mpolelle ke o lefe bokae. Jwale Labane o ne a ena le baradi ba babedi, lebitso la e moholo e ne e le Leah, mme lebitso la e monyenyane e le Rachele. Verse 17, mahlo a Leah a ne a le boleya, mme Rachele o ne a bopeile hantle, a le motle haholo. Jakobo o ne a rata Rachele. Jakobo na rata Rachele. Mme a re, ke tla o sebeletsa ka dilemo tse supileng. Ke tla o sebeletsa ka dilemo tse supileng. Ke sebeletsa ho fumana Rachele moradi wa hao. Because I want to achieve, ke batla ho thola moradi wa hao. Bala. E monyenyane. Ya ba Labane o re, ho molemo hore ke mo neye wena, ho ena le ho mo neya monna o sele. Dula le nna he. Jakobo a sebeletsa bohadi ba Rachele ka dilemo tse supileng. O tla utlwa bala. Empa ka baka la lerato leo a neng a rata Rachele ka lona, dilemo tseo tsa ka ditshiu tse seng kae. Dilemo tseo ke a ekare ke matsatsinyana. Dilemo tse 7 ke a ekare ke matsatsi. Bala tebu. Verse 15. Laban said to Jacob, you shouldn't work for me for nothing just because you are my relative. How much pay do you want? Laban had 2 daughters. The elder was named Leah and the younger Rachel. Leah had lovely eyes, but Rachel was shapely and beautiful. Jacob was in love with Rachel, so he said, I will work 7 years for you if you let me marry Rachel. Laban said, I would rather give her to you than anyone else. Stay here with me. Jacob worked 7 years so that he could have Rachel. And the time seemed like only few days to him. The time was like Labani uru ho Jakobo. Na o ka nsebeletsa fela. Ha qetile ba re mpolelle ko ipatele bokae. Mpolelle ke etse jwang? Ke o patele bokate. Jacob a re no mpatele 7 years. I mean mpatele I will work for you for 7 days. I mean 7 years. Then umpe Rachel. Bible ibere. The way Jacob anarata Rachel kate. Ki aikar dilemo tse 7 a di sebetsa e kare ke matsatsi a semakae. Now let me tell you something. Ke ing e motivatileng Jacob ra sebetse ka boitelo bo bokana. Ke o re wa tsaba ka mora tshebetso kana kana. O na le ntho tlo ithola. Yo. Kupa o iphetha ntho e ntse gore Jacobo a sebetse 7 years e kare ha se nix ke ba fela na tsaba rona le ntho tlo benefitang after that o motivatewa ntho e mosebe e tse gore a sebetse an extra mile gore fela ona le ntho e mo motivatang there's a o tlo patala o tlo appreciatewa ka mora effort. If you want to destroy a moral wa motho, if o batla o destroy a moral wa motho, lebo o re honna dedi ke tlo kopa nka dime golf. Ebile before golf ona re honna dedi ke kopa o mphe ke batla qala business. So ke kopa o tlo tshwanela ke kopa o mphe bokana. Ha qetile ke re lebo I cannot do that.
ba ne ba tshwere ke boroko ba tsoa ka jwale ke ntsha file tsaka mameneme ntho tse dutseng ka diphiri le makunutu tsaka tsona bile ba tsoa ke bona bile ba ikotlolla bo seleke ba bo uso lovely go jwale ke ba ka taba tsaka le matsotso na o tsela papa so matsotso ke bona o so tswile bile o no nsheba ka dihlwelele le no so tswile ke re ho lebo I cannot do that nka se official tekalo arwa ke re because ke na le batho ba nsebeletsang if I take that amount to go for yona ke tlo destroy moral wa batho in their mind ba tlo ntate morutu fa girlfriend ya hae because also be mosadi wa ka you are my girlfriend so I cannot take my money we go for you and that amount we call ke na le batho ba nsebeletsang car for now none when are dating even le mosadi ne se bothata ke a tswa ke bua ntho e sa tseng sense mara I'm going to help you ka ntho e ke bua le koloi ka nahana ka re if I take koloi ya Lesotho golf ke mo ka dimo golf ntse le girlfriend a se mosadi wa ka staff sa ka se tsama ka maoto ba bang ba tlo reng ha ba tseba re ke koloi ya morutu wa rona re boso ya rona e girlfriend in their mind now talk with you get on to na it's sense but I want to teach you something about this whole thing how le motho ya bohlale ya sebeletswang ke batho you protect their moral if you don't know how to protect you moral wa monna wa hao you are going to discourage your husband. If you don't know how to protect a moral, you are going to discourage your wife. If Lila Baswadi halitzibu protect a moral, wabanabaluna balitusa, little discourage abanabalun. The first thing I know the important wa moral. Come on, church. Are we still together? Jacob, tell me and so it was because there was a moral. Morality. If you don't know, if halitibi moral wa protect wa batho wa motho o yetsetsa dintho and that is all ka ra ke let's protect moral wa ka because haliti moral o bohlokwa ka kang morality utso say you are tired or hlapa ka mafulufulu there's something you push on which is the moral it is the moral but bangata ba tsebo bohlokwa ba moral the role ya moral bophelong ba motho ena ya o thusa if you don't know how to do things to motivate and to protect the moral wa motho that is why ona le batho ba leso go re mo kope tšhelete ba o sukudisa ha hona ntho mo pushang o ra o fe tšhelete bana le tla sentse le kwatila go njwetse bona penti tsa ka bile di fedile wa o tla monneng ka nako eo shaba ntho tlo thabo tlo kwa o re ke tinne ntho tse tša o re ke
bua ke re bile di hula kwena ke bona di hulang bosiu. You demand things to somebody or some of yours as na moral, yours some to think moral. Hana ntwe mo pusha. Ha hona ntwe ring move mo rekele di underwear. If uka bolaya moral wa motho. If ule ngwana o bolaya moral. Ntone pusha batswadi ba hore ba o yetsetse dintho o tlo sokola ene ka sokola batswadi ba ba gona morale ke is that drive that thing you driver o re yetse ntho if lena le bana ba le yetsetsa dintho le sna le sa tsebo ho ba push ho ba yetsa ho ba appreciate or ba be le drive yes o tlo mothana le tšhelete mara ba sa ufi o bo ikopa o ba no sena ntho e reng aufi a iyo ntshebeng ha iyo ntshebeng ha iyo ene bohloko gore where there is no moral ke se ke le motswadi o le ngwanaka ke se ko bona gore maro a sokola na le ntho e shota ha ona ntho e mphusha that is why le lona ba jwala mo le sa betshwi a se mo phoso motho be ya tshwantseng a be je nshebe ngwana go gae ha ona ntho era go tilela lwa ha o ntirele nix gona no shebe morua ka o tsutegile go robala ka mokotla re mokotla ra o bona morale morira o bona o tsutegile mare morale ngwana go gae drive give me that drive give me the drive ana simula go bona monna o stintsha ka wena hle o stintshe gore ke itse te grapela gore motho ba phetiro o ntse o tlo bona yona matlhang ke bereka o tla bona hey morale ntwe driver ngore go fe tšhelete ntwe ha e le siko ba tsona yohle wa tsa tshwana la o dubile o bo sa tshele east e be tlhamate ka di bantlo e be ehle o be tse mahala e be ehle ngwana go gae o e kwele ka fatuka na ho e grey mare ne le white moral is like an east ke yone phushan tlhama or erase moral ke ntho e ke tsala gore mara ke fe motho wa ka something let me do something for my partner. If you destroy a moral wa motho ntho ngwe le ngwe tlo ikopa ho yena le anang aka o yetsetsa ka boitelo ka we goes ngama voluntarily but when there is no moral o tlo tshwanela o kope tongile tse mohlala ke kwala that is about sa di bana le bana le tšhelete wa tshwanela o kopa tšhelete if you kopa there something yena e phoso ka wena le lona ba jwala ha ba ho betshwe something is not right ka wena o hloka tlo hlapisa ba sa betshweng ene ba sa betshweng ha ka ba o hlapisetsa ka morentsetsa ka lepheko ha ya sebetsa ntle kgetlonela jwale go isa thabeng o le maponapona jwale le hloka thaba jwale ene ha re ya thabeng bontate bana ke batlo ba bona le bomme ba kerekeng re ya le wena fela re le babedi ke na ha thuta ke re rapela na ha thuta ke la bona na ha thuta re ho ya batho ba bangata o tsebo ke la bona ngaka kapa moruti wa apostol ha ro ya na ha thuta a tsama di asara bila bana di asara o ya le meya fela wa na ha thuta ba lo gutla ba amhlapisi o be monate na go tse di o tholoro ho na le moriana tshwantseng ha o kinye ho mmena
Moriana tshwanetse ke ya ka gare lona ntho re lo e bona ga re shebeletse baesekopo le godimong What mesebetsi ya rona tlo bapala baesekopong jo modimo re o shebile re jwale moriana ona wa o tlangwa monwaneng wa bo 21 ya luna and guys tlongele jwetse ntho eno wa bona ntho ya morale ntate batho ba itsotelle nix. It was not like I'm difficult. But I was protecting morale about tobacco because if I can destroy their morale, ke tlo sebetsa le batho ba tlo nsokodisa. Le financial problem, a serious financial problem. Yes, 7 years I had to sell my 22 seaters only because I wanted to pay them. Kareksa veneaka because I wanted to pay them. Kareksa veneaka ya Isus eneki rate for me to pay them because I wanted to keep their morale, to boost their morale. Shaman like all out. To make sure that morale wa batho ba nsefang I could destroy. Ke nnete ke na le ho lwana mo. Thomatse. Saka Zulu. Ke kwala guys. Morale. Bontate, if una le mosadi ha o tsebe booster morale wa monna mosadi wa hao. Hey, bana ba go gae. Ha. Ka dime wiki ya ka mamjafa. Ka dime uswaka. Batlo re ba tlotadi. Ha o le monna. Ha o le monna. How na bra? Como tem um loha na e? Pebra. Detse lapi fela ntlamela. Yesa hloswa kana kwa hiyo. Yesa brother. Yes, no. How o discourage morale wa mosadi wa hao? Ha kena. Ntho ya pele khaola Brian Motisitse. Ibile ka re mo kobile di khopo ka mokgwa mo tlentseng mo ibile a heme le hantle ya pele fela go no ki jo tsara ya bobedi ko rula jo timo ha phemetsi bata metsi wana o qeta ke na ha hae ya boraro ke dikobiso bana baka mama o kgathetse fanda ga ke batle meso a bolelle bana bolela o bolela tonkela dutse mona ka di DVD ale ngutli ka letla ka letwela
sheba tama botsa banna ba sa tsebo motivate banna ba sa tsebo appreciate basadi ba bona mosadi wa monna sa motivate mosadi ya monna ya sa motivate mosadi wa hae mosadi o no dula tshwere ke hloho ke bo lehlaba lehlaba lena le dula le ka mokokotlong ha le batla robala ka mokokotlo le a move lehlaba le tla ka lehlakoreng wa tswa o etsetsang a kere wa tswa re tla bo re mona re etsa ka leke ka ra le a move le tla ke le khalmele mo mona a sa re tete moruti na tsa ke motho rapela monna ka o tshwantse understand ke rapela ke ra ska tlo itshwarella mo tsa mo sebetsa kwa are ela ke motho rapelang o batla o fasta so o batla monna ska na mogalasta ga ka matsatsi a fastile ke re hey bible re mmele ya lona bilonga banneng ba lona so sa mo feta o swa ka gaola fasting mosadi wa tseba gore ha monna a fitla re ke se ke kgadile o santse gaole fasting ene gaola e potlakile morana jo so utlwile tapelo ya ka o sapa ya Maria yer ha o tsebe mosadi monna ya monna gadile le gugula hai agar wa o ga papa mona a se rulanela papa o le gugunje ne gugunje monna gadile ke le tlwele la tswana ke tlwele. Now if you don't know how to motivate your partner le lona bo me the same way you need to motivate your partner appreciating your partner and doing things for your partner and then le bana ba kinyeletse mo ya utlwala ne ring amen re a kwala ka bo madimabe lot of people they don't know bohloka ba moral ntho e nketsang gore ke tle mona every Sunday ke kgathetse o na le batho mona ba booster moral wa ka wa tsa ba bang ba lona mo a ke atlela lona mo ha ne le ke la sala le bana o na le sonta tsene le ke lampona ke tlile mo o le shebele mene le nse le dia hlo o mo shebe pela o maro mo shebe ka s mageta o na le batho ba ke sa tlela mona ha ke tle ka bakala bona mona se fapa di ba pela ntate modimo na le batho ba ke sa tleng ka bakala bona mona ke tla ka bakala batho ba itseng se bona ene lona le nana gore ke tlile ke tla go lona ka fela a se lona ba ntlamang gore ke tle there are people ba etsang gore kutle ke tla mea hotla they are always boosting my moral ene wa tsa rona ba ruti re matle ke ampe a batla booster moral wa moruti mo fe tšhelete fe rona moral wa rona boostwa ke tšhelete mare le lona o tshwana le ga o na le mosadi ya ratang tšhelete o fola ke tšhelete a na ntse re yo hlo ya ka bohloko le hlabalane le a move le tsamaka o bo re tswa bedi wa tsa fandaga ke ne ke re ko bless tshwara tšhelete hlimo le tshwara la ka ba 5k hai ba wa kgona o re tshwara be bo tla bona yo a tlo ke thabile ke le bitiri ke se ke le rege satan ai ba jwa rata tšhelete bao mo fe tšhelete fe fa motho o ntšhelete if you want to boost the moral a ngwana ka tla utla le tshebeletso tla ntshiwa o tla ntshiwa ka hohle hona jwale ha o sa boost moral ha o ntse re bebe ho ntse ya jwang e jwang tshebeletso re ke bua ka tena ke batla robala ko bua ka tena ha ile le khotsa ndifuna ulala
qiba uye kuzotwela apha phezu kwam hlolo tloputa mona hodima kana ke batla go galeya nna. If you don't know how to boost a moral ke a kwala basana o nene mare ke re ke a kwala le nkgalmele se ke ka tlola ke tšo. You are always boosting my moral. You don't know. O ye mongwe batho ba ka bo laboraro mona o etsa gore ke tle like it's about sometimes ka di laboraro tse ding ka be ke sa sebetsa hantle ke a tseba rona lo fita mona jwale ka monna poso and ha o qeta ho fita ke a tseba gore ha ke tsamaya mona ke tsamaya ka lekeke samashe no tswa ka re dedi ka luthetha nawe ke a thaba marona ba reng ha re ntate kopo no tswa ka re ntate kopo bua lona ke re yes tswa ke sheba smile sa marona ba re ntate mo re kopo bua lona ke re bua mamahle bua amaro ba le ke a tswa tlo jetsa re ke bone roto e feta na ba tswa re ha ba re ntate mo re kopo bua lona sefopa sa modimo ke arabela ke ya ka pelo ka fela a le tswa ke ai ona le ba bang mona ba nke ke ba bitsa ka mabitso because ke a tswa le tla ba loya no tswa ka modimo protect ke a tswa ba tla na re batho re nga ba ntate mo re go bua le wena ka nnete go tlare yo ke ba excited mare ba bang yo ke tsentsa le ka mahlong ke hula sefahlo ke mama ke tsa rukete bua ka diroto tsa ka speed tete mo re ke ka bona roto e feta ka ke re ena ke matimona na no ke misetse ntho tseo ke re mama nka hlaba baloi ya bo mpometse ba o fe hlaba baloi ke a tsamaya know how to boost a moral e renga men Dr. November now Jacob ntho mo entse ra sebetse moral o phuswe ke moputso a re gotlele o ya ne re e bala kana ne re bala ma pele re o yona okay a re bala re o ya ne 30 verse 27 okay verse 26 never sadi baka ba babedi never sadi le bana baka e yampho ka speed 30 verse 26 ne basadi ba ka le bana ba ka bao ke o sebeleditseng ho ba fumana mme o ntokolle ke tsamaye hobane o tseba ka moo ke ileng ka o sebeletsa ka teng verse 27 empa labane a re ho yena a ko nkgauhele hobane ke lemohile ma abasalan a re bua ka fela ke etsa jwang ke lemohile I'm aware hore morena o ntlhonolofaditse ka baka la hao a le nkutlwe hore morena o etsa jwang o ntlhonolofaditse ka baka la hao o tlo utlwe bala aba a re bolela moputso o batlang mme ke tla o neya ona ke tla o patala hore neto ska tsamaya bala teng. Verse 26, give me my wives and children that I have earned by working for you, and I will leave. You know how well I have served you. Laban said to him, let me say this. I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Name your wages, and I will pay them. Are you aware, Jacobo? I mean, Labane habatlo patala Jacobo. Ha interested o Jacobo. Maru interested ka ntho e seng e etsaetse ka bophelo ba e since o fihle Jacobo. Role ya Jacobo. O awe ka role ya Jacobo. Le awe? Yes. Le awe o awe ka role. A re ke elele tso since o le teng. Modimo o nhlona fandisa. E khutlela ka back to tabeng ya role. Now, Harry, name the wages, the amount. Yewe batlang. Come on, someone
mpolelle I'm willing go patalla sana se o se etsang so ntate modimo a sentse bophelong ba ka wena. Katile, no one can say that. So lang ka ntse le lebala bohlokwa ba moruti wa lona kapa le lebala bohlokwa ba ka. No one can say that. Why? Because we are so selfish. And some of you, whatever you prioritize about, focus on them, focus on the needs, focus on the toronto. But to liberate or honor Jacob. You mudima must have symbol pilumba. You uka itela. Why tell? Abanya guys in the gas now, Polika itel. Only once a year, appreciating your partner, your pastor. Once a year. Appreciating your partner. I mean your pastor. This time, Aksana Tabale Banna Baluna Taba appreciate. Libasa di Baluna Marikibankan. If unum velua, if unohono lebala, who pull up the back, then it's an internal. I mean, once a year. And there was a babambalonam. Lehamatlam. Dintoto the overcome. The overcome a kamatla elwa hamon. Kabakalaka. Today, Alisa Sababa Loy, Kabakala the teaching stack, the Kabakala Matla Auluanka Monaon. Once a year, we appreciate them root to how the role labor once. Papaka Virginie Engwe Ire. Let me take my wives and children, for I have earned them by serving you, and let me be on my way. You certainly know how hard I have worked for you. Please listen to me. Laban said, I have become wealthy, for the Lord has blessed me because of you. Tell me how much I owe you. Whatever it is, I'll pay it. Yo, Uta, or whatever. We tell us, we came so patalan only because of Abatuluza Laban. I mean Abatuluza Jacob. Yaukatel. Kibapela Mudima Kirbabambaluna, Kitika Bakalalo Nama. And little Nali Atsiba. Aliati Nixifona. I mean, no matter about talking, how got Abasadio. Abasa takireke kapa katsiba o rabatu takireke nka jotso tman le mangu ra takireke le nang kaske katla ona ba twa ke tlanka bakala bona fela ke net baba ya ke atla ulo nampa le smile for next ke atla ulo aretse bana le lona e discourage ga pe ke ba iti yo ba iti ba rata go tla ba sena next yo le bona ba tla o dia moya. E discouraging hape ke batho ba o tla mmona mohlanga tlo rapelwang ha ntho tsa mahandle abanyamela o so tla utla mo rapela baloi ba re ana jwale yo business e se hulo sa rekisa ma le matlo jwala sa rekisa dikoloi fela ate ngwana mo Kofa secret
e tlo thusa for the rest of your life ha o ka nkutla. Mohlang o kgonang go identify, mohlang o ka kgonang go bona bohlokwa ba motho bophelong bao, you are not going to worry ka dikoloto le ka di-responsibility tsa hao. Ha o ya o shebane le motho o tshwanetse o mo appreciate. Because dikoloto le di-responsibility ka o fahla di kwaele hore ska ba bona bohlokwa ba motho ya bapalang role bohlokwa bophelong bao. And mohlang dikoloto le di-responsibility di le kwetse mahlo, ha ona mohlang le tlo bona bohlokwa ba moruti wa lona. Because the only thing you tla bo focus on yana ke dikoloto tsa le di-responsibility. But mohlang o ka bonang bohlokwa ba le o hopola o bona le bohlokwa ba hae, ha ona dikoloto le di-responsibility tse tlo o thibela go appreciate moruti wa hao. Adio. The same way le kgonang gore ha ona le ntho bohlokwa e o batlang 10,000 we sacrifice it so ka mpo lo ikadimela tšhelete. It is because you can why bona mara ntho ne bohlokwa. If ke ngwana sekolo, ngwana ha o batla go ya sekolong o shota 10,000 university, o yetsa di efforts tsohle. Why? Because wa kgona bona gore mara ntho ne ngwana ka yela sekolong e bohlokwa. If ke ngwana ha o ya tshwereng o shota bill ya 5,000, wa tsamaya o lo ikadima tšhelete le yetsa di efforts tsohle ba tsona no o yetsa tšhelete tsone le di thole. Why? Because o bona ntho ne le bohlokwa. And until Lynn as your pastor umpon if o gona o bona, that is why la bana hore ke eleletse hore since o le teng I'm so blessed ka baka la gago. So o gona o sheba di responsibilities tsa Jacob, role ya Jacob. Mohlang le ke la gona go fihla mo ba tsana, ha ona motho a tlo hesitate mona, ha ona motho a tlo tsaba go appreciate, ha ona motho ke go ba o ibuela ka ba batho ba Facebook ba nshebile. The same way le gona go kadima tšhelete because le batla go fitisa dinto tse important. It is the same way o ka yang wa re le nna ke batla go kadima tšhelete for kilo appreciate mo profita wa ka ya bapalang role bophelong ba ka. Ra di kadima di tšhelete, we create loan re loan di tšhelete for dinto tse bohlokwa. Re kadima di tšhelete for dintho tse important tsa o re di considerang di le bohlokwa. And if your pastor a le bohlokwa like that, you are going to do the same thing. Not unless ha bohlokwa, not unless be the wena mo consider. Not unless I don't consider. If I don't consider, then I will understand. Little appreciation ya how. It's a long appreciation ka yona. E tlo bolela tsela eo ke borolo tsa ka ho wena. If la modimo a sa o file bokgoni, o bong appreciate ka 1,000 rand. O appreciate motho ka 1,000 rand. Ho no bolela hore le di role tse ke di bapalang o tsho di le kana le 1,000 rand. If I'm doing something special away, ya clock, itaba ke maka. Appreciation ya how, o tshwantse tsamaye. And guys, we appreciate how monat to take unga from you, how monat. But the same way mutena ya o servang, a itetse, le wena tshwantse o itele jwalo. Gale ke tla ke kula ke tshwara ke didikwa ke tshwara ke didi ha ke kena mona ke be ke tshwarele ka bobaika ke batla wela fatshe mara ne ke tla fihla ke le safe. Batho ba Facebook ba ka bua nonsense ba ka tlo ngola hona jwale ba re o qadile ona sa bua ka hore batho ba lo kena dikolotong ha ke ba kgathalla. But one thing for sure, le nna ke ne ke tla mona ke tshwere ke sedikwa dikwane e ke re ke a wa ke tshwarele ka bobaika ka nako tse ding ke re ke dutse di mastulo ke bo mang ba hopla ke be ke kadime stulo ke re ke kopa bua ke dutse di mastulo ke utlwa hore mona I can fall anytime. Actually fail even one Sunday. Actually fail. Instead ke itimme dintho tse monate only because of ke lebeile pelo nyaka le ke le nyaka. I serve you guys ka pelo ka kaofela le batho ba Facebook ke le serve ka pelo ya ka kaofela. Ntho le se go itse monna wa hae o ipeile o ba beile pelo feta yena. I did that in ke beile ke reka ka pelo feta nna. I'm done. Nga pampiro ngole o ntse tlo appreciate ka boka. Ngole
ngole lebitso la hao le cell number ya hao le amount ba nkutlile lo wena Facebook if you want to appreciate you can do that ngola amount pampiring le cell number re boka di medar page nyana felenyana God bless you. Title ngwana ka o qetile ngwana ti Tandi ti Labane. And this one ke bua le di family tsa lona tse nshebeletseng le di colleague tsa lona tse nshebeletseng. Thank you moshimane wa ka. Ke bua le bona. Labane ke yana fela ya neng a understand role ba petsong ke Jacob bophelong ba hae. Mara motho mona ke ke a itseba kapa a utlwisisa. Miss call. Ke go by Peter. Ke Labane fela who understood. Ya neng a understand gore Jacob o yentse. Mara batho ba bang ba ka thoko bana ba ke ba understand. Le today una le batho ba sa tlo understand or why they appreciate akere. They appreciate it. They won't understand. They want. But to dula mana bali emetsi usana le fihla mesebetsi. Re utlile muru because ke bone Facebook ya ka shebella. La ba ke ba kena live ba kena na di khone ke aware. Ke a tseba ba dutse no and that is why ke tse ska ba timuwa camera. They will never know the role ke bapala ngolong. They will never. And that is why Hosan batla ba re yo moruta lona na ntare le nehele ba le emetse le ka dikodi tse thata tse ka reng ke ba mabollo go bona moruta lona le nehele Satan ya o qetela a ke ba ke di rutene ke a o qetela mara mbale Malaki chapter 3 verse 10 a ke tlo ka boshome a skala ke bua ka boshome ntshebe skala penika ya bona jala le sa ba monate ya rubi ka boshome ska ba ria verse 1. Chapter 3, verse 10. Chapter 3, verse 10. Dinthong tsohle tsa lona tlisang karolo e le nngwe ho tse 10 e le hore dijo di tle di be teng ka tempeleng ya ka le ke le nteke jwalo ho rialo morena wa mabotho. Ke kopa ke le bontshe something e reng amen Dr. November. Amen Dr. November. Ke kopa le bontsha something e le sa itsebeng. Principle ya ntate modimo it's difficult and that is why it is difficult to understand it and ntate modimo operate ka yona. Principle ya ntate modimo is difficult ha ina kelelo. In short everything ya ntate modimo ha ina kelelo o batho ba sa itsebeng. Number 1 ntate modimo re ke sanga tlong ya ka karolo ya 10 a ke re ka boshome
we karolo le shome ke amang ke amang ke ntate Modimo o ka ntate Modimo hai o jana rena nako ne ke tlo iqhaqholla ntho tlo go ngwana ke wena a nyetsweng do you know that o servant ntate Modimo ko etsang wena Ko bala lentswe la ntate Modimo o meditate. No, this is the problem ya bana ba ntate Modimo ke ma mothatsa ma le monna hae mo. Okay, if you want to serve God, amen, Dr. Nova, serve your husband. If you want to serve God as a woman, once you fitla Modimo o fa molekane, if o batla servant ntate Modimo, ai o tsana ke nna nako Modimo o nana le di expectations tsa hao hore mo serve pele o nyalwa. That is why Paulo se a reng ha o qeta ho nyalwa mosebetsi wa hao wena go khatlisa monna wa hao kanti ba rwetsana mosebetsi wa bona go khatlisa ntate Modimo. You serve God by serving your husband. Kare Peter. Ke atla malaki. A re qala malaki so that they understand. Modimo re tlisang karolo ya leshome ka tlung ya hae. E le re dijo di tle di be teng ka tenteng ya hae. Ke mang ya tlo jang? Hona Modimo ya jang. But when you serve God, if you want to serve God ka chelete, how about Malachi chapter, Deuteronomy, the Proverbs chapter 3, verse number 9 or 8. Ere tlotlisa morena ka dilo potia tsa mahao. Tlotlisa morena ka dilo potia tsa hao le ka dijalo tsa masimo a hao. Mimi ere Modimo ba e bua ka nka be le phetlile solanka. Nka be le phetlile ntse ke bua ka. The Proverbs chapter 3 verse number 2. Tlotla morena ka maruo a hao le ka dilo potia tsa hao. Bala. Verse 9. Bala. 9. Proverbs 3 verse 9. Tlotla morena ka maruo a hao. Tlotla morena ka maruo a hao. Le ka lopotsia tsohle. Le ka dilo potia tsohle tsa dijalo tsa hao. Bala. Di siu tsa hao di tla sasamala ke tjhai. Di tla sasamala ke tjhai. Mirifi ya hao e kgaphatsehe veini. Bala tebo ka speed guys. Verse 9. Honor the Lord by making him an offering from the best of all that re honora Modimo ka o isa kae. Ke kopa yena yona ke a le ruta batswana ke batla le thusa for batho ba le emetseng strato. Let me teach you something. Principle and that about how to understand that. And that is why when from Ruti the people they will criticize you, but they don't understand. But I'm going to teach you 10 minutes, 15 minutes. Number one, that the Bible honor the Lord. So totamorana kadi kama ruwa le kadi lo potia tsa tsa masimo ao. Jole re mo fepa le ka ntate Modimo. That is number one. Re mo fepa le kae. Okay. Ntate Modimo le beletse dilo potia tseno tsa tso tshwantse mo tlotla ka tsona o di ise kae. Motho. O di isa kae. Motho. Malaki re tlisang kae ka tlung ya Jehova.
le tlisa kae motho. Guys, le tlisa kae motho. Now somebody who doesn't know the principle. Somebody who doesn't know the principle. This time. Somebody who doesn't know the principle. But banana serving God, never. Then no one can do things for God. No one can take call. No one can. No one. No one. No one. No one. Very monitor Ramuna. No one can take care of Tatemdim. Tatemdim about the shelter how. Barona Mutu Tatemdimata Mayaman. About how from Mutuality, then we show me. But to show men and Mutimu, Sokomen and Mutimu Kamut. That is the same man. Amen. Come on, church. My God. That is the same man. Aru is Abraham and Gawana Yalimu, Uloyeta Sislabelo Kaye. Abraham Watsama Ungam Uaha Altarunga Wana Meudima Altar. Haru Pamisa Lutomudimura. Next Sabbath, one name I came shoki. Come on! I came shoki. But in turn, Kibata fan and Kibata Ukaru and Gutan, our mamma. That was the only thing in the Kibata Shema. Kiahon out who lie like Kikilimudim. Abraham, I can promise it or I want to bless you. But now it's a good tester because I want to keep a Kobono or Umutia Obeya. Let me teach you something. Hauna Mutia, Kishalakima Mametsimatorno, Scabafon, Ukampa from Mudimukai, Ukampa from Mudimukai, Ukampa from Mudimudin Totaukai. Where is that God? Kima Yaga Fepa Mutim, Kima Yaga Sogomela Mutim. Who can do things? Who can provide God? Come on. Who can provide God? Come on, provide in the temple. Who can provide in the temple? But Seba, the same God, Mudimu Yasaba to provide you. Aritli Sanka to Yaka. Doesn't make sense. Asimutu, Asimudimu Yalapang, Asimudimu Yalapang, Asimudimu Yabata will fetch. But the same God Artlisa Katuyaka, Kisankarulia Lushima Katuyaka, this one woman, M2 in Basawan. Titlisa Mutu. Number 2, Mudimu Yatsai, God bless you, Manak. Mudimu Yatsamo, oh, Yatsas Abraham. Oh my God, Arekalong Adama, Ojana Gwenelitim. Mudimu, Uyatsa Timuya Ede. Kima Yatsamalem. Amen. Amen. Masambe. Mudimu Yatsai. Timuya Ede. How could you unkamot mun? Umeya sena pensa ede. How could you mudimu reshabahem? Ku formula. If you want to serve me, take care. Adama, if you want to serve me, serve me Eden. Nga shokomela timu ya Eden. Ili imewe shokomel. By doing that, to tabo 7 makili mudia. Kubano ambanama. Kima nyang understand them. Mudimu nasa expecta Adama to musebeleza. Unata sobeta kai because mudimu kimoya. Come on, mudimu kimoya. So how can mudimu libela Adama ramusef? Unata musef ajwa. But Sheba mudimu, let me give you something. You can serve and through you na. That is why, if you fail your home as a man,
faith responsibility ya hao ntate modimo. As a man, when you fail, when you don't take the responsibility as a man, if you are failing God. If Musadwa was safara, you are failing God. You are failing God because Mudimo Aro Adam feel it me Edeni ilime we shokomeli chonjolo ilime we shokomeli why that why asarin shokomeli ari shokomela timu ya Edeni ekufile nyon ari shokomela na because Mudimo na sa shoki shokomelwa ki Adam but Mudimo na fila Adam ntoyo aka shokomela isinyana because Mudimo ha shoki usokomwelwa ki Adama kitsamaya le mahamba zalana di hamba no bana mutima asoki usokomwelwa ki Adama. Number 2, whenever I fihla tate modimo re bona he o tla tsatsine na boikarabelong ba monna. Now as a woman, if you fail your husband to take care of the responsibility, one chicken. Ja apule. Ha ap chicken ja apule. Mudimur well done apple. Apple. Now you are serving the purpose. Ya urukutli sedite. Neke sebile wild animal. Kirato sebala wild animal. The powerful. How can tau ilate tepe ibi rantanya ija arjale ka tepe ni jwa ki tau yan iseva purpose yak it's too deep it's too deep it's too deep because nana ki feel or mar datem di mo unfair but why asatsa datem di ba ari ya tsemhlala ke le fepa ka dinkulona the same way ke fepa ditau ka ditshepe engwe le ngwe ke etse tseo bapala role ya yona and all of them had yet a role in this savannah. Apple and chicken and say modimo ntsa well done wena Apple yentse mosebetsi o tshosang Apple yentse mosebetsi o tshosang ha tshepe yani e jwa ke tau modimo re tshepe o yetsa mosebetsi o tshosang o nhlokomeletse tau tshepe o nhlokomeletse tau re ska lapa ha nku e re hlaba re ja modimo re well done nku because o yentse mosebetsi wa ka o nhlokomeletse motho ena ra ska lapa ke qetile. Thank you, Jesus. We are serving God through people. Let's have about through people. We give God things kaufaba to dinto. If limpatele ta ufinda temudi, we find namar klogujus. You are serving God. Now, when I about talk about it, November just check the salon. Moriba re ke tla hlola fatsa ke sa karola le shume ka tlung yaka ha qetile ba re dilopotsia ke tla blessa dilopotsia tse o fanang ka tsona. Na kersetse tsho ena di kersetse tsho man dingata le runa le nna I'm serving God.
but e seng yena, but ke mo serva ka lona. When ngike ka le rapela ke be ke feel ntate Modimo, if ngike ka le lokola ke be ke feel ntate Modimo, because ke serva yena but ke mo serva through lona. Mpela ka ba ke bokae? Msara ka letso. Tsa di break. Msara le di break. Ntate Modimo o nsevile through wena. Ke mo hlaisa pela hao. Ke mo hlaisa pela hao. O nsevile. Modimo o sevile. A sa rwale sa kwa ile motho. Modimo ka o sevile through nna. Motho ya. Better. Ntate Modimo le yena ne ke re ke mo hlaisa wa le yena mo tseba o sevile through nna ka lebitso la Jesu.